sanam gati ko peda ko boya ko iren subscriber ko ar viewers ko nito nwa home studio ria vocal booth benaw re minain tabuna ado onañ benaw kana ado nito udug buna ehop ko muche dhabi tahen tubun pe nwa vocal booth se singer ligit kata sound proof room kata benaw huyuk kan nwa nyel tabun pe chet lekañ benaw kana dareyak kana se bang thoda gan nyeliñ tabun pe
jahata recording studio benaw reya tahe kan ona do noy le benaw sat kida ona room te do vocal booth ado nito noa reya berha te udu guna bhitri se hon udu guna ar bun nyela chel kan noa vocal booth huina mente noa do dur kana nekate nana nana bugu ko nyelo kana ona ko joto na bun seda ano node do samang se kana ona gi kaach ko do tahena ne na ge tik kana na ge chada kate node gi kaach bun lagawa na चितान सेन हो सेट ना अदो थोड़ा ना nyudu guna bitri sen ho berhai tu nyela nito noa vocal booth do sound proof bun benawa ado ona lagi gapa kan miang kan thora koy or tabun pe to ona nyudu guna ha chelka ona lagi treatment node chala huiba chet tebun iya eseda se chet tebun sajawa se chet kate ona vocal booth do miten sound proof miten room benaw darea ona lagi hon udu bunan ha ar chet tebun eseda ona hin lay bunan ha anwa re total kharcha ko tine gan padak kana ona hon ha in lay aima johar ma video mucuk debi penyel ke nyutum te nungka ge jodaw tahen tubun pe arhon ha video bun jam dia nito do regular